kalau terpusing dada masa pergi turun sujud, masa naik daripada sujud tu batal tak? Jadi syarat sah ngadap kiblat. Jadi kalau terpusing dada masa pergi turun sujud, masa naik daripada sujud tu batal tak? Tak batal. Sebab yang batal tu bila kita berdiri dan duduk, dada kita tak ke kiblat. Itu yang batal. Kalau proses turun, proses bangun tu dada terkalih, tak batal solat. Sebab itu siapa yang badan besar sikit ataupun ada lenguh-lenguh sikit, dia nak turun sujud tu dia kena adjust kan badan dia kan. Boleh, mampu, tak sakit. Saya syaratnya kena adjust sikit. Jadi terpalinglah sikit dada daripada kiblat tu. Kalau dia boleh buat macam tu, maksudnya dia boleh sujud. Tiba-tiba dengan dia punya kefahaman, oh ni batal ni, lalu dia sujud duduk atas kerusi, solat dia jadi batal. Sebab proses turun tu kalau dia terkalih dia tak batal. Yang membatalkan ialah bila dah duduk stabil, dah berdiri stabil, kalih, itu batal. Baik.